Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras iti tunggal maysa. Sa bali man na nakapadasan ti mga ganyo diti drama aman ng biyanang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin makablaawa man pa iti pamilya Tolentino, dita Peru Lasam Cagayan, kan Sabban family iti Kakambini Tuwao Cagayan Valley. Kani Rudy Tolentino alakay na from Vilma, Sabban. Hello mat kanin nati Agustin dita Singapore, kan Jenny Batala and family. Manipod man nga rod kani Kabsat Lorna, sana pud no anagan, tintay drama kastitiko nana. Dirma ng biyanang, dahito kapadasan kat kapadasan mi iti kabsat ko. Idada kami pa'y dita Pinas. Aday na una kabsat mi agrabe ti kinaturay na. Panagrik nami kat kasla sa nakabsat ti pangibilbilangan na kada kami, no di kat kasla katulong. Rogyak nga rudan ti agsalaysa. Agdalos kayo dito'y balay, Lorna. Garda, tasumangpeten ti kapsat yu manipod abroad. Ha? Kaano nanang? Flight na ninton bigat. Anyat pagkwartuan na nga Ijay tangan Baka mo kayo, basta dalusan nyo ana imbag, tapno awan may bagbagana. Winanang. Kadwa na nga tati asawa na. Jak ammo, di na matimbag Jak mo't nadamagan nga agpaiso. Agsimpa kayo dito'y balay, tanay. Ammo yung matan ti istalgi kapsat yo. Kagura na tinarugit a balay. Oh, ada akon. Si Mang Putakon. Kumusta kayo dito balay? Garda, Lorna. Mayat matlat ta manong milyo. Mayat manong, naimbag man ta nagbakasyon ka manong. Sa anak lang ako mayag bakasyon. Agtalinaid ako niti Pilipinas. Kat ni ipagsulingay, saan mo mat akadwa manong? Awan kami. Nagsina kami. Ha? Manain? Nakamanukan nga asawa manong. Ngamawan mo nagbayagkan ka. Apay ngay? Awan bibiyang yun anya ti kayat kong aramidan iti biyag ko. No adadyak kurso nada nga ugali da. Sinaak. Kastalang da ita. Isa si Lorna. Dinak man questionaran no apay nga awan agpaot nga asawa kanyak. Tawan pakibiyangam dita. Ay, sorry manong. Saan ka mo takwis-questionaran? Nagdamagak laeng mo't manong. Ninanangay, kumusta mo tayo? Kasjay pasaray ag sakit no kwa. Adon tirikrik naan na itibagi na. Tilan samot ngamin ipakpakan nyo. Iso akanayon nga agsakit. Ado ti maiparit kan kwa na amakan. Iso aban bantayan mi manong. Pakpakanan yung samot ngamin iti may parit. Saan mo't amanong? Ayan ti agbalin na silid ko rito eh. Ijay nga manong. Ay, manjak iti tenga. Ijay igid ti kayat ko. Jay dakkel ti tawa na. Kentay nalawa asilid. Isagana yung ti silid ko, taagin ang nakpay man. Nabanuga kiti biyahe. Ala, agawaan nyo ti agtalos. Taamangan numatektekan jay kapsat yung aguray. Kat agungot tumanen. Nakadalos kami nanang. Basit laawalisan taramidan mi. Pasensyaan yun jay kapsat yo. Taamo yumot nga iso ti akin gastos iti pan nakatarimaan to'y balay. Wananang, amumi day na. Maala, inkaayabanan Lorna. Taumayan dito'y silad na. Win manang. Apay, ayan tayo remote ti TV, Lorna. Ay, adda dito sirok ti lamiseta manong. Adtoy. Apay ngamin aya, at ila pangikan nyo iti remote. Ti remote ti TV, dito iti pangikan. Tapno sana mabirbirok no agbuyad da tao. Ay, uwan manong. Kan sukatan nyo man nagita kurtina ti tawa. Sana may bagay ti kolor na di ti unag. Sumipngat di ti unag no kakasta a kolor ti kurtina yaw. Ayan nagita impaw-paw it ko a kurtina ya. Aday ja parador manong. Inkamangalay ti puraw, ta sukatami ti puraw na kita. Uwan manong. Alam manang, di mo usaran da kita hanger. Amay, ihanger ko nga ro, dagitili na ba Lorna? Agunget ni manong. Hanger na dagita. Di na kayat nga usaran tayo dagiti gamit na. Anya, pati hanger? Iparit na? Ay na, kasla di mo amo ni manong mat. Amumot nga amin nakagawaan na di na kaya tapakibiyangan tayo. Alang nga ron,
Isublim dagita iti nangalaak, Lorna. Hay, una yun daya akabsat ta. Naidumduma mo ti ugali na. Pati hanger, iparit na. Naimbag pa'y sabon kan toothpaste ta maawatak. Ngam no pati matan hanger, sobra matan dayta. Garda! Lorna! Umay kayo man! Ne, agay ayabon. Agong ungot sapay. Mapan kan iti ayan na, ta isalapay kung dagiti linabaan. Malpas kayo amangan, panawan nyo latan, nagiti mainawa na plato di tilababaw. Napan ko la pinakanbi iti aso manong. Aginawak ko man. Nunalpas ti pangan, inaw adago saun. Makapadurmo na kit kitaan tilababo. Kantalusan nyo anay bag tilababo, no malpas kayo nga ginaw. Kirkiran nyo ting igid na, tanay. Nagngina ti tiles anay arami dita. Kitaan nyo matpasit Sana kaputa sana da kayo tinaggastos di tibalay kat awan mat pakibiyangan yawn. Laglagipan nyo, makipagnanad kayo dito Kinayunan nyo na ita chopping board. Tailasin nyo ti para iti fish kan karne. Di yung paglalaukan. Nagado alang dita nakadulin. Uwan manong. Ngala, aginaw kan. Tagdalos ka man iti CR. Nagkrukit. Kirkiram anay bang Masikurana ka mang kitkita iti narugit a CR. No aglaba kayo, kupinan nyo adagos tilinabaan nyo. Di yung ibuntuon lita ta nagalasakitaan. Medyo nabasapay ngamin dagita, manong. Iso nga ibilag ko manan no bigat. Kat di mo ibuntuon akasta Ibitin mo Uwan, manong. Bakatan kayo ngam di yung pala amutyar aramidan nyo. Di mun ko silapan. Ay, nagrigat ka ti kastuhin aya. Ti awan makukwarta na. Takas lanis-nis ti pagkitkitaan da kada tao. Ala, aw-awatin nyo latan ti kapsat yu. Di yun tutupan. Apay, talaga ka di asaanan nga agsubli ija abroad ni manong, nanang? Saan kanunan ako? Agnaudin dito Kunak lakit din no agnaudin ija abroad. Kunak no aglaklakay ijayan, tadam balay da iti asawa na ijay. Nagsinad ang arudon iti asawa na. Iso pinapanaw da sigurun ije balay da. Jay mo't baba iti akim balay iti nagnaud anday jay abroad. Grabe mo ti kina-istrikto ni manong. Kasla saan mo tanakabsat ti pangibilbilangan na kada kami kan ni manang garda. Kaslamat katulungan. Ala, aw-awatin nyo latan anak ko. Mairuam kayon tumulaeng. Limitado pa'y katigargaraw mi dito'y balayan no kastoy. Paspasensyaan yun kunakmet. Uray takabsat yummet. Tano kontraan nyo ti kayat na. Ad-ad da nga agunget. Sapay nagpig sa tingiwa na no agunget. Huwag nga rod Kababain ka dagiti ka ba? Sapay sang kaibaga na nga iso kanot akin kwarta iti nagastos dito'y balay. Iso adi makkel kan pinmintas. Anak ko. No dala ko masabali papanan, pumanaw ako nana. Sino tinagluto ititlog? Siyak, manong. Apay ngaya kasta tiluto na. Sunny side up ko Tinautaw mo matan. Ay, sorry, manong. Jakmat ngamin amo asani side up ti kayat yung. No agluto kay ngamin, damagan nyo pa nga umuna no anya ti pamayan nyo. Di kay basta agdesisyon latan. Ako na matlan da kayon ti boss iti na iti abalay. Pasensya kan, manong. Mangluto kay ti sabali. Diyak kayat na iti aluto. Nanan, apay adi yung baunan nga trabaho da garda kan Lorna. Manutawan dan, ng papakpakan da pala kada kayaw. At damot tay ap-aplayan da. Ngamawan pa'y matawag kada kwada. Manutaw-tawan dan, nga mitada lang ag-apply. Bakatan dan. Nagtrabaho da, idiada ka ijay abroad. Ngam nagikat da, taadda ka no inaplayan da sa bali at trabaho. Ay, agawaan da ti ag-apply ata na bumakit dan. Naimbag no ma-employ dan to pa'y. Ang mga no over-age dan taon. Bareng awagan dan to idan Narigat mo na mang namna madalatan iti kwarta nga itid ko kada kayo. Sa pay awan trabaho kon. Isudamat ko matimang tulong kada kayon
Ikandak mo't iti kwartak, idi agtrab-trabaho da pa, anak ko. Apay awan boyfriend da. Di dan makiasawa. Ay, jak amo, anak ko. Awan mo't ibagbagada anubyo da. Jak amo, no ilimlimod da nga ta. Di da pala makiasawa tapno ipanawan na iti agbalin nga asawa da. Ha? Sa anak akomportable no ado ti kabalay ko. Awan mo't nga rod balay, dagiti kakabsat mo, anak ko. Isu nga rod ang makiasawa da ko man tapno ipanawan na iti asawa da ida. Kasanon no saan da ang makiasawa? Ay, masapol ang makiasawa da. Wala nga na siyak timang biyag kadakwada. Ay, sana mabalin para kanyak tinatnat gedak ija abroad. Para kada talayang nanang. Para iti panaglakay ko, ken panagbaket siyaw. Agsapol damot iti trabaho da atap no makaurnong da. Kumustan ti inaplayam, Lorna? Awam pa'y matawag da kanyak manang. Si Kangay. Imawag dan. Kauawag dalang unay. Anya, kasano agtrabaho kan? Una, agbiyahe ako nubigat. Di panawan na kami dito'y manang. Una, ading ko. Tapno makatulong akmat kin ni nanang. Tani kababain iti kabsat na. Kanayon nga agpangag. Pag naudam ijay ngay. Adda na sa pulan tigayim ko asilad apag naudak. Abangak dayjay. Saan abali tanalaka kano ti abang. Ay, naimbag ka pa eh. Alanganan samot di inaplaya kun. Jakmat mauray ti awag dan. Agaplayak sa laangan nga agabroad manang. Anya, panunutom anaimbag day ta ading ko. Tanarigat tagtrabaho ija abroad. No awan na talaga ti master ka na trabaho dito eh. Kapilitan nga agabrodak manang. Alam makaamo ka Basta panunutom anaimbag day ta. Di ka agdardarasudos. Masapul abuo ti pangedeng mo. Tapno awan to ti pagbabawyam ading ko. Nakastreka ni ti trabaho di kabsat ta. Si Kangay matlor na. Kaano ngagtrabaho ka? Urayak pa'y ti awag da kanyak manong. Ay, awan daytan. Di mo namnaman dayta. Kung kunadala dayta, awagan da ka ng kinapuno na. Saan da kang alain? Ha? Awan nobyo maya. Awan manong. Una, tano di ka makastrek iti trabaho, makiasawa ka lang. Tapno adamang biyag ken ka. Ha? Apay awan agar-aram ken kaya. Adamot angam. Awan kursunada kadakwada. Oray saan mo akursunadan Basta dama ko na, panggadan na. Praktikal ti biyagitan. Saan nga uso nita, ayat-ayat. Basta ada pangbiag nakin ka, alakit day. Kayat mo, ti mabakita na balasang? Manong? Makiasawa kakit din. Kita, tay adda balay na, tapno adda pangyawidan nakin ka. Hello, Lorna. Kayat mo, taga-brood na. Ha? Anya taramatin ta nga agabroad ngay manang. At dagayim ko nga agap-apply. Basit la ti gastusan ta. Jay kumpanya ka nun ti makaam mo iti magastos. Umay ka dito yung syudad. Tailakad tan ti papers ta. At dala-ala a requirements di ta lugar tayo. Sa kanto agluwas. Sige nga rod manang. Awan matlangan tayo uraya ka trabaho dito eh. Basit mo ti sweldo dito. Isong agabrood talaangan. May sa apagilyan ti applyan ta kan kumpanya. Kasta aya. O sige nga rod manang. Ina, sapay ko mata mapagasatan ta. Sapay kumaading ko. Sige, urayan ka. Agan-anad kayo iti papanan nyo, anak ko. Ay na, kailiw kayon to, ano agtrabaho kayon iti adayo. Sana bali nanang. Tano agdanton na pinta sa trabaho mi. Pauitan da kayon to iti kwartayo. Bakit akon? Jak kasapulan ti ado a kwarta. Agurnong kayo kit day para iti masakbayan nyo. Agan-anad kayo kumaakanayon, anak ko. Awagan tayo dalor na ken garda nanang. Kasari tayo. Agdawat kayo iti kwarta tapno adda paggatang iti agas yo. Anya nga agas.
Awan mo't sakit ko, Milyo. Ada, umanuyag kayong tupay. Kan nakapsot kayo. Marigatan kayo amag na. Gagangay ti bakit Sumalog mo't tipig sa kanak ko. Basta kasari tayo da Lorna kan garda. Ibagayo ta nayunan dati ipawit da kwarta. Hello, garda. Kaano nga ngagpawit kayo ti kwarta? Di yung liplipatan tiyag pawit atan eh. Ano ti kasapulan ni nanang agas? Tulungan dakmat Tanay, may ibusan ti ornong ko akwarta. Wan manong, hindi ka madanagan. Ta saan kami nga agliway nga agipaw iti kwarta para kininanang. Nainayunan nyo basay, tanay, umad-aro ti agas ni nanang. Ha? Kan nagrigat ti agayuan iti bakit. Di ammo ti rigat ko di ti balay. Pasaray agkabaw pa yan ti inatayo. Kastaya. Ala ano sa mga ruti inatayo manong. Saan abale? Tano adda ka sa pulan na, mangtad kami kinilor na. Wala. Rumbang laang, tanay, awan trabahok. Jay ornong ko laang tinamnamag agastusag para ti panaglakay ka. Hanggang na, may ibusan. Makais-isbuak. Bangunan naman, Milyo. Milyo. Ay, anya kayo matan. Kay imasan ti turog, ringan da ka. Di nakmat nga mining katangan iti daya por ko. Di yo kabalan ti bumangon na ya. Kabalan nyo mat. Saan anak ko? Marigatan ako na bumangon kan magna. Kibinan na ka. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Narigat mo't gayam ti awan katulungan na. Agawid ko man, nagiti kakabsat ko, tayo suda mo't ti mga sikaso ka na kayo. Ano sana kanak ko? Tamabiit siguro ti apit ko. Awan to ti pagproblema Nanang, apayan di na kami inuray iti kabsat ko. Pinanawan da kami matan. Awanan ti inatayo, manang. Pinanawan da tayon. Kaano ti subliyo di abroad, Lorna, garda. Doon lawas mila dito'y manong. Wala nga ron. Na kayon ti makamoy ti magastos para ti panakalamay ni nanang. Uwan, manong. Di ka madanagan. Sagot min kan ni manang dayta. May saklat na dito balayan. Manipod na tayo ni nanang. Kunak no agragsaka kon. Taawanan ti paka-stressak nga si kaswan. Hangam kaslaki maro mo't stress ko. Nagrigat mo't kayam tiyag may-maysa. Awagan mo't tinang ti kakabsat ko. Agaawid na ko man tawray agnaindamanan dito balay. Hello, manong. Hello, Lorna. Kaano ti awid yung ay? Saan kami nga gawin? Tawan mo ni nanang awidan mi, manong. Ha? Kan nakiasawa kami ka ni manang dito abroad. Isa dito kami nga agnaad. Anya? Di kay agbakasyonan? Saanan tawa mga rodan ni nanang asangputan mi. Aya, kailiw kayo na makita. Kunak no saan kayo pa yan nakiasawa, taagawin kayo kuman dito balay, tagkakadwa tayo manayin. Ha? Pakawalan da kumading ko. Mababay na ka na kayo. Ngamin, kasla pinapanaw kayo dito balay. Ang nagrigat gayam tiawan kadkadwara. Ala, bayan nyo. Tanumaadaan kami to iti gundaway. Agbakasyon kami to. Ngam, mabayag pa'y siguro day tama nung. Nay, apayakas tamat titsura amon, milyaw. Nagkutong kamutan. Apay, agsakit kaya. Uwan nga rod manang ibiyang. Jak makaluto iti kanagta, jak kabalan. Apay, anyat sakit mo aya. Jak amo.
Tadyak pa nakapacheck up. Jak kabaalan ti bagay ka mapanagpakita ti doktor. Anya, ay sus, mabitla nga rod atay lutuan kay ti kanam. Agyaman manang. Naimbag lagit din tada kayo akaaruba ka mang tultulong kanya. Apay nga minadi ka ng asawa, idi aya, tapnunadan ka kumay ti anak. Anda kumamang asikasukan ka. Uwan nga ron. Adamot alay itay nagbalin nga asawa ka. Awan mo't nagpaot iti denak. Di nang abin kayat ti ukalik. Ha? Nagrigat nagbay may sama ng ibiyang. Nakakaasyak mo. Aklunak nga da sakit tinakam mi kanima ng garda iti inaunakap sat mi gapo iti impakpakita na iti kalabas kada kami. Ngaming karigatan mi ngayon waksi dayta na syan kami latamat kan kuana ta nagsakit kat nga rod isong ang karigatan mi tinagawin tapno sarungkaran mi. Kat iti panang sarungkar mi nakapsutan ta nakaptan iti nadagsa na sakit kat nabaybayan na ti bagina. Iti sana nagbayag pimusay kat itada kami latta dito abroad iti kabsat ko kat sagpaminsan laangan ti panagbakasyon mi iti Pinas tawan metten sangputan mi ijay a pamilya mi. Alakastan to gayem mo Lorna. Alaga gayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose parit script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo na imbag nga oras yo amin? Sapay kumata nakaradkad ti tunggal maysa, iti agnanayon. Baro man na nakapadasan ti mga ganyo, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama, diti drama ama ng biyanang, tingkay mga gan, kat manipod ka ni Kabsat Andres saan napudno anagan. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay, The Bench, Angelo Ladero, di Talawak, Pangasinan, Wano Lawak, Pangasinan, kastamatan ka ni Aldo Tagi, kan Venus Espanto, kan asawa na Joseph Espanto, kan Buyaw family di Tawaig Gatang, kan aminan agagayam na itibalas. Kastimanti ko na ni Kabsat Andres, dirma ng biyanang, kapadasak man idi kabambanwagak tipay daramak kan ka. Gaputa danam na mga kapangalaki ti kwarta, diyako nagpursigi ang nagtrabaho. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nakaluto akon, nakagauak pa yan, mangantayaw andraw. Kahit ayan tayo anak mo ngay. Dinsapay mo't nakarieng, aldaway. Mangantulatan no kay kaya na. Riniing ko ngamdi mo bumangon. Aginat-inat lang itay ririingag. Ay, una yan day tanga anak ta. Kaslabak nang. Naimbagpay kat nagitaybak nang tanagagat dalat tangag trabaho. Nga oray adaw ti kwartada. Ay, wang nga roda. Awam mo dengdenggan na asaw. No bagbagaam, win-awin, ngamdi mo't aggunay ng agtrabaho. Ala, mga tangarudan, mabisina kaun. Kaano nga'y nagtrabaho ka, anak kaw? Urayam, ako mapsot ka, sa kagsapaw, iti panggedam. Awan mo't nga rod mayat at trabaho amastrikan. Anya aya at trabaho ti sapsapulab. Napili ka mo't ngamin iti trabaho. Kat amamat nga awan na ilupas mo akursaw. Mabalin mo mati makikonstruksyon. Ay na, agsakit ti ulok nung kasta ti trabaho tanapudot. Kumaro ti migraine kaw. Anya, no di mo kaya't di sumurot ka kanimanong mau ama panagkalap. Mayat mo tikita na ti panagkalkalap na. Ay na, aglaminak no mayo parak iti danom. Agmalaryaak. Anya,
Apay, adda ay malariyam kat awan maid. Adda, jak lay bagbaga ka na kayo. Ay, anyan. Imbes na makatulong ka kumamad diti balay iti magastaos. Di kay ka di madanagan tarumwarak. Kat no agawid ado isang put ko amakan kan groceries. Ha, papanamanan nga ay. Inakagsapul iti pagsayaatan mabiitak lang. Nay, si Mang Putan jay anak ta bakal. Nay, dua adadakkel abag jay bit na. Naggrocery rin sa mga agpaisaw. Wan niya raw. Nangalaan na kumaiti kwarta na nga eh. Diya ka mo Tanang, tatang. Sabtenda kon akad na eh. Nadagsan tiyawit ka. Nala, ingkasabtunon dya anak talakay. Oh, kompleton ti pangkusina tayo na tatang. Mantika, asukar, kape, kan dadumapay. Adamat sabon kan masidaditan. Adapay dildilata. Awan mo't sigurot makunayo kanya kaon. Tadan ambag ko iti dati abalay. Nangalaam nga iting gatang mo kadagita anak ko. Ay kat diskartek daytan No diskarte laeng adaw tiwagas. Kan nalakala dayta. Nay, amangan no agar aramid kamatan iti saan amay parbang Andres. Kita ambasait. No atapan yung agtaktaka wano agsipsip dutak. Saan? Diyak maramid dayta. Anya nga ron nga ya diskarte ti bagbagam. Ay basta. Sana na masapula maamon nyo. Basta diskartik daytan. Kat di kay madanagan. Ta sa anak ngagtaktaka wano ag-hold up. Wala, isimpayo kit niya nagita ginatgatang ka. Pangalalaan nga ta ni Andres iti kwarta na lakay. Yak up mo Amumat atunggal ang damag takin kwa na. Diskartil at isungsungbat na. Di mat adda tay ibagbagada sugal iti online. Ang mga numakisugsugal matan ta anak ta iti online. Pangalaan na ko maiti sugal na nga ay katawan mo't trabaho na. Katanya tamom ngay. Kanayon ngamin ang nakapupok iti silid na. Sa larumwar no agdigos kan mangan. Intun kwan sumrek manan ng cellphone. Kat pasaray ilak na pa iti kwarto na. Yak amo Kasano ayan ta online asugal. Jak mga rod amaw. Basta mangmangag ko laang dayta kadagiti daduma kalugaran ta. Sapay ko tawan maday nga aramiden day anak ta. Tauray agkulkulong laang iti silid na. Adamot latta kwartana. Insan Andres, inta makibunag iti darat inton bigat. Nangina titangdan tayo sika. Kontrata. Oho, nasakit ti sikat ko insan Abel. Lakailatan. Apay aya atunggal awisan ka kat pagkadkadan insan. Kasano katawan pa'y nasaya at matapangawisam kanya kinsan. Pasig mo't at trabaho. Kat kasano nga raw na makatulong ka kada antik ng uncle, nuli ka ang trabaho. Tulungan mo't danti Ay, di kag sasawi ti kastabel, tadi mammo ti sitwasyon mi ijibalay may. Apay, masiguradom ka na yung awan may tultulong ko kadakwada. Kat no siyak ti provider da itan ni ijibalay. No kasta adnan trabaho minsan. Saan matla trabaho ti pangalani ti kwarta? Depende iti diskarte da ita. Na diskarte ito'y kasinsin mo minsan. Iso nga ura awan trabaho, makadiskarte aki ti kwarta. Isa di ka man kundi bagbaga kanyak. Tama nga no ado ti kwarta ngam sika. Nay, nakamotor ka mo't asim mang patanakaw. Akin motor di tangay. Barbaron sa amat. Talaga barbaro da ito na nang kairurar ko. Ginatang mau. Well, iso na lang, tahulugan. Nananay, pangalam ko maiti paghulog mau kaawam mo trabaho.
Sapay nanginan sa tikas ta klase ti motor. Apay aya asang kaulit yung ibaga ti kasta. Ure awan trabaho, may ikan kayong matlat ti kwartayaw. Sana ya? Kaya't may nga rod mata maamuan. No sa dino ti paggapgapuan ti kwarta nga iten mo kada kamay. Diskarte nga rod. Diskarte na nang. Hello, Marcelina. Hello, Andres, my love. Kumusta? Nairuan mo yung motor mo? Uy, my love. Addan dito balay. Isin ko to no madamdama tiladawan na. Okay, my love. Kat, kap-kap na kamala ang tinapilim ang motor mo? Uwan my love. Launay Thank you Addan aramatat no kas diyang agpaili ak amangirwar iti ipawit mo akwartak. Awan anyaman na. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Ay ayaten ka ngamin unay. Ay ayatin kamit, Marcelina, my love. Kan usaran ka mo ilaang into nagawid akto dita Pilipinas. At dan to pag-service ta. Uwan my love. Kaano aya ti awid mo? Basta maklaat kanto. Jak ibagbaga, tapno masorpresa ka. Anya? May mayat mo lang sakbay mo nga ibaga. Tapno masagana akmat. Makadalusak dito balay. May lutuan kay tinaimas sa taraon. Kasjay. Basta, may mayat ti sorpresa, my love. Sige nga rudan, tagtrabaho ang kon. Agpawitak tumanan inton agsweldo ak. Bye, love you. I love you too. Bye-bye. Nay. Apay asinaw ti nagipastor iti kalding na di taparaangan bakat. Sapay nagdadakkel akal daing. Ginatang je anak ta dagita. Anya? Nay, nagadaon. Nangalaan na nga iting gatang nakadagita. Ay na, uray damag-damagan taday takang na talaga di na ibaga. Diskartilat isungsong ba na? Na, nangirwar iti motorsiklaw. Sa ita, gimatang manan iti kaldaing. Naimbagla ka no atarak na, padwam ka na. Ay, kit magagitak nga agpastor Iso na lang ta mapasilak at talaga iti anak ta. Anya nga ta aya diskarte iti ibagbagana. Ay, ija ka mo Tano pilitak nga mo, makaunget pa'y. Isabaybay ang manlaangan. Insan apel, kayat mo ti agtarakan iti baka? Apay, aday patarakan mo insan. Iso nga roda damdamagak ka. Damagak ay ano awan? Bakam, insan? Nakalaam. Gatangag pa'y laeng. Tano kayan mo, ala akaw. Ay, katuwan na. Kayat ko, insan. Ada nga minantarakan nita tanga kalding kanuang. Ang mga no di na maasikaso, no ado titaraknin na. Kano nga, insan? In nakalaan inton bigatan ano kayat mo? Oo, sige, insan. Kayat ko, tapno adaman mo't mabingay ko. Babae, ti alaam, tapno aganak, insan. Ha? Nini. Umawag man ni Carla. Hello, Carla. Hello, Andres, honey. I miss you. I miss you too, Carla, honey. Apa yung imawag ka? Uwe na tadamagak no na alam jay impaw it ko akwarta. Ay, wag. Kalalak lao na eh. Kasang-sangpot ko dito balay. So, jak nakachat itay. Kasta ka di? Agad umdas day ja paggatang mo iti baka? Uwan, honey. Inakalaan na no madamdam at ibaka agatangag. Paaduan nga ro dawan. Tapno inton sumangputak. Adan to partsenta into nagkasarta. Uwan. Agbalin to alimara dyan. Tapaganakag. Babae nga min tigatangag. Ay, wow! Mayat nga ron no kasta, honey. Di kayat ko no agawidak. At ako masangpot akabalay ta. Ay, kat sumangpot ka dito balay mi Ang damot balay mi? Di kayat ko akat te kabukbuko dan ta ko maabalay. Ha?
Awan mo't kwarta kapag paaramid ko iti balay. No kayat mo, pauwitan ka iti kwarta, tagi patakder ta. No andalote yo, isun ti pagipatakderam. Ha? Ay, katwa na. Adaya umda sa busbusan ta pagpatakder iti balay, Carla. Adda iso na lang tayo inot. Diyak may igulpi nga itad ti kwarta. O kailangan matkadi oray ininot. Tinapatag, malpas. O sige, huston to no agawidak. Nalpas to no agawidak kanya. O sige, sikati makam mo. Paspasuro taklatakan kan, honey. Oh, shot mo insan. Sige. One insan. Ay, itaman pa yung awisan na kaitinom insan Andres. Bunisan, dayuman ko problema ken ka. Ken kayat ko tiyag patulong. Apay anyat problema minsan. Ag problema ayamad tikas ken ka ket nagano ti kwartam. San man insan? Dakkel ti problema. Anda ngamin dua nobyak. Agpada nga OFW ken agpada abalaw. Anya. Dua tinobiam. Waninsan. Ket jakilibak. Isuda ti paggapgapuan ti kwartak. Anya. Apay ngayat wa. May sako malanga. Naitang ti kamalay kinsan. Tiyamok makalusutak iti da ito. Yung saan samad. Tanay. Umadanin ti awid da. Allah. Bakit kasanong arod da itan ngay insan? At na panunod ko pamuspusan insan. Kat sika lang tiyamok ang makatulong kanyak. Di mo't awan nobyam. Awan insan. Ayos lang oray agbaakak. Marit agbaak insan. Isa ata ngay adamot itsuram. Agpada tamoy na gwapo basait. Patsyak magustuhan na kadya may sa anubyak no armam. Anya? Tila ibagbagamot insan. Alan insan. Oh, at tila dawan ti ibagbagakin ka. Rogyam nga armunan, tas sinakaon. Diya may sa tipilyag. Diya agnagan iti Carla, ta napimpintas, kan ubing tilangana. Kan mayat ti pamagina. Sikan ni Marcelina, ta diya kayat da diya. Nalok maglangarodan, nangisit pa. Kan mature ti rupa na. Ay, nalabas kamot insan. Nobiam uyawam. Jak inayat dagi jay insan. Gaputa magipita kaon, mangpili akong niti maysa kadakwana. Isa ni Carla ti pilyag. Kukwam ni Marcelina. Armo mo insan tapno makaasawa kan. Ado ti kwarta ni Marcelina. Manjak. Tilay paparamid mo mo insan. Ala na insan, pangasim, tulungan nak. Diya kaya't nga dariribo ka mapasamak. Isong armam. Ipakitak ti profile na iti FB kan ka. Armam, sakon to sinaan. Anya? Ala na insan. Oh, dahito ti profile na. Kita man eh. Oh. Ala, kopya mo tinagan na. Tamakyam amu kakin ko na. Apay ngay asina anak mo tan Andres. No kaano nga agawid ako ni Timabit. Sinaan kon. Pasensya kan Marcelina. Sorry. Diyak kaya't agilimad kan ka. Ang adan sa bali nga ikalaysak. Anya? Sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata di nak ilunlunod. Di nak ko makagura. Nakasagana ka mangisubli ka dagiti na itid mo akwarta kanya. Basta di nak idarom. Apay alino ko nak Andres. Apay. Sorry Marcelina. Anya, sumangpad tinubyam ko nam. Wana nang. Adda na yan, nubyam. Ada. Diyak laimbagbaga ka na kayo. May sa nga OFW. Anya, kahit umay dito'y balay. Wana nang. Isu tinagastos iti may patpatak dira balay mi. No kasta. Jay nubyam, tinagap-gapuan ti kwartam.
Jay ibagbaga madiskartem. Wala na. Awan mo't dagas na tanobyak mat. Ikasar ko ni Carla. Anya? Agagkano nga rugdisang penangay. Inton umay alawasan nanang. Agyamanak no adagayam panakay karikken ka, Marcelina. Kasapulak ti mangandingay kanya. Gapoy ti panangloko kanyak ti kasinsin mo, Abel. Adtuya ka mangandingay ken ka, Marcelina. Awagan naklang no kasapulam ti kasarsarita. Agawid akong iti mabiit. Mabalintag diretso di tabalayo. Ay kauna. Niapong kumutla ti kadwak diti balay. Welcome ka diti balay may, Marcelina. Abel? Si kakali ni Marcelina. Wen, siyak nga rod. Agyamanak iti panang sukon mo kanyak dito airport. Ala, tsaklaim pagarop. Nagpudaw kamot gayam iti personal. Kung saan kamot analukmag. Isa saan ka anabigbig. Ladawan ko dagijay idi ka ububing akpay. Ay, kastaya. Napintas ka gayam iti personal. Diyak kayat ti agipos iti napintas aladawan. Dagitay naaalas aladawan ti ipupos ko. Tapang kita akno talaga mo ilaan na pudno ti lalaki nga agayat kanya. No kasta, saan kayo ang nag-video call kaniinsan kao? No agsarita kami, naka-off ti camera. Diyak kayat nga ipakita ti rupa. Baliktad kamot, Marcelina. Dagiti daduma, papintasan dahi ti kastaunay ti rupa dahi ti FB, babaan ti filter. Ngam iti personal, saan damot anapintas? Sa balimot ken ka, tapapangitem mo ti rupa mi ti ladawan. Kasta ti kayat ko. Mala, intapay mangan, Abel. Ayan nga tanangay ni Carla, jakmat makita. Kunanang adda dito abanda, ngam awan mo. Andres! Sino ka? Ala, apay dinak mabigbigan. Siyak ni Carla. Carla? Ay, apay nga yakas to'y. Bakit mo't gaya iti personal na tiyo, Carla? Kung nagngisit mo, kit nakapudpudaw iti profile picture na. Uy, Andres! Anyat mapaspasamak ka. Mabit man lang, Carla. Di ba, kunam, 45 lat tawan mo? Awan mat. Senior citizen kan samat tayo. Ala, saan mat, Saan akpay mo ta senyor, Si Kamot? Jag pa sungamin ti ibagam, Manot tawan mo? Jak pat siya na 45 lang. Ay, Ala, ibagak man latag payson. Ngam, ikarim adi ka maupupay kanyakwan. Manot tawan mo, kunak. Agwa, 62 kun. Saan la madlaw ta? Naasikaso akiti bagik. Sana madlaw nga. Nakadkadlaw nga rod unay. Kung nakpaikit di 68 mon. Ti boses mo lati ubeng, ngam tilangang bakitan. Grabe kamot nga agsao, Andres. Makapasair kamot itirik na. Ay, pasensya kan. Diyak ngamin naman nakasto ti makita. Ganuan gayam, sorry naglibakakan ka. Santa makapagkasar. Ta kasado akiti mo na nga asawa. No kasta, saan ka abalo? Sina akiti asawa? Saan nabalo? Anya? Ay, inak man pa igayam agsiar. Nasakit mo ti tiyan ko. Ayan tinubyam ngay. Kunak man no sinabat mo ija airport. Intarayak na nang linibasak. Ano na niya? Ay nagloko kan. Apay nga intarayam ngay. Ay, bakit mo't gayam? Kung saan abalaw? Sina iti asawa na? Inulbudan nagdayjay. Anya?
Kanusurutan na ka dito'y ngay. No, masapulan na ah. Basta dyan kaya tayo dyan. Katawanan yun samad na dyan. Isumot la di na kaya't nga ipakita ti Ropa na nag-video call kami. At nagayam ilim-limeng na. Di ko na may tarayan nak, Andres. Ha? Apay nga da ka. Awan babayin mo ah. Intarayan nak iji airport. Apay, ibayin nak. Di mo maklon na bakit tinakarelasyon mo? Ha? Pastra ka nak. Ado ti pagsaritaan ta. Agsinatan Carla. Ay sana mabalin. Kalpasan na hinuthutan nak sina anak. Naglalay nga mon ngay. Awan ti sina mapasamak. Laglagi pam. Adon tinaitad ko akwartakan ka. Carla. Di nakpang namnamaan iti awan Andres. Agguluwak ditoy. Ipus kay ti social media. Ibabayin ka. Kayat mo? Ay, isa na. Agnada kong diti balayaw. Mayat ka man wano saan. Sana siyak ti padpadasam. Tadinak pelamam mo. Ha? Putdak tapuputdam no sinaanak. Agkasar kami ka ni Marcelina, insan. Si kanto ti may isang abayan niya. Ha? Walam ni Andres nga bay alanak mat. Ha? Masapo la mabantayak ta kasinsin mo iti sa dino man napapanan na. Tama nga nagbabae. Alanak mga abay. In ka man ni Jay, Carla. Ay di nakpapanawan. Ha? Pagagsitan kan tupay. Uray ba katakon ngam napigsaak pay. Ha? Insan, baliwan tantaw dagsarita. Apalan ka, insan. Nasingpot kan agpay so abalo di inasawam. Sana kas kanyak. Pikilang orjero panan, inulbutan nakpay. Kuna na abalo ngam saan mo't gayam. Thank you, insan. Ta inyam amom ni Marcelina kanyak. Nagpintas gayam iti personal ni Marcelina. Tsak na yung pagkarop. Nakiktutak mo't nga ron, hindi nakita kiti personal. Kun talaga na singpot si ka. Imbag ka pa insan. Nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Sana kas kanyak. Nakatumpong nga kiti apera babae. Dayta ti ganabam, kinon ko na dagiti dadakkel ko tapudnumat, basol ko ti amin. Kan nalabit dayta ti bunga ti madi nga aramid ko. Ti pananggundaway ko iti padak a tao. Jak masinaan ni Carla tasurutan nakmat iti sadino man apapanak. Iso ngay naklon kulatan ti gasat ko. Pudno asaan gaya manasaya at ti manggundaway iti pada a tao ta amin aganwat wenno aramid tayo adda agururay aso papak na. No nasaya ti mulam nasaya tumet ti apitam. Kat gaputa dakas ti mulak, dakas met nga rod ti nagtungpalak. Alakastan, tugayim mo, Andres. Alagagayam ditan ti nagpatingkaan, na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan para iti drama to gayamyo Jenna Almoite. Ipapay kanisagsagot matla ang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.